Kadekueng bos perusahaan langsung entar de David kaangkui ngebele kaangkui ngabarin bahwa Bram mateh amarga tabraan. Edina tretan akhirnya David pun angkat dadi manajer. Singkat cerita Bekto Mila tepang lari pagi Edina Alisa nurok bunte kalaban mobil amarga Andi niat coba tapi ontong ternyata Mila bareng ben David. Akhir tretan David pun ngebele bahwa David ria angkat dadi manajer, tapi tiba-tiba Alisa ngechat David kaangkui atemua. Akhirnya Alisa ben David pun atemu neng situng taman. Edina tretan Alisa pun langsung nyium David. Benta abi tiba-tiba Edina bedeh Riri ben cowong ngetela bahwa bapang ria selingkuh ben kancana tibi. Akhirnya tretan Edina Alisa pun ngebele de Riri bahwa antarana Riri ben David ria pada lebur. Kakek cek nuro ikut campur. Akhirnya Alisa pun kening tapok ben Riri. Ben akhirnya Alisa pun langsung sampai de hotel ben David. Edina kena Alisa pun minta kepastian de David, tapi David tak gelem. Akhirnya Alisa pun ngampul. Sedengan kenangan lain Edina Riri ben coong langsung masuk de kamar Alisa kaangkui nyareh identitas aslinah Alisa. Ben Edina Riri nemu foto nah mantan coong Alisa ternyata mantan dia pak bapak kia tretan. Teti Alisa ria lakar cenderung lebur de pak bapak alias lakena oreng. Benta abi tiba-tiba David entar de kos-kos Riri. Edina tretan David pun ngucap de Riri soro cek lebele de mamang deki engkok sengebele tibi nunggu bekto tepat. Meskipun Riri kokel kena Edina Riri pun ngarteaki de posisina bapang.